اوپل میریوه سالش 2006 من این حالتی بالون دو الکتره коробка механик CD player пробег 256,000 километр این حالتی салон من این حالتی салони кафои мошин мотор якушаш сөзишвори дизель расходаш чанде 6 литр расход 6 литр ба сахта мегардад این мотораш ҳам дар ҳолати хуб нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 212 1751 92 771 71 68 Opel Zafira سالش 99 این حالت بالون دو الکتره коробка механик CD player пробег 234,000 километр این салони қафои мошин дар ҳолати хуб техосмотри яксолина шаҳр ҳам моҳи декабр гузаштагӣ яксолина техосмотре мотор 1.6 екатек сӯзишворӣ газ бензин газаш расходаш 10 та газгирӣ 105 мегардад нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 612 4056 92 85 2097 мошин навбити мо Opel Astra солаш 2006 این حالتی بالون دو الکتره коробка механик магнитофон пробегаш 220,000 километр این حالتی салони қафои мошин дар ҳолати хуб Astra мотор 1.6 екатек сӯзишвори бензин расходаш 8 мегардад чанд пули нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 918 20 99 99 боз як мошин навбити мо Opel Astra солаш 2006 ҳолати балон коробка механик CD player пробег 207,000 километр این حالتی салони пеши мошин این حالتی салони қафои мошин дар ҳолати хуб мотор 1.6 екатек сӯзишвори бензин расходаш чанде расходаш 8 мехӯрад нархи мошин
56000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 918 20 99 99. Opel Sedan соли барориш 95. Мани ҳолати балон. Ду электро. Коробка механик. Магнитофон. Пробег 196000 километр. این حالت سوانی ماشین این حالت سوانی قفای ماشین мотор 1.6 سوزشوری گاز بنزین گازش پراسوی расходаш 10 90-95 мегардад. нархаш чанд пул? нархи мошин 30000 сомон бо савдо мешавад. Zafira Elegance соли барориш 2004. این حالتی بالا چهار الکتره коробка механик CD плеерش هم هست. пробегаш 261000 километр. همه نوارات‌ها حاضر زمانه. من این سالن قفای ماشین سالن‌های هم در حالت خوب. زدنی کاملش هم هست. موتور 1.8 سوزشوری گاز بنزین گازش евро 4. расходаш 10 80-85 мегардад. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 929 0201. Opel Hatchback солаш 97. این حالتی балон комплектация комфорт. коробка механик CD плеер пробег 264000 километр. من این حالت سالن ماشین من این حالت سالن قفای ماشین موتور 1.6 سوزشوری گاز بنزین 10 90 мегардад. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 703 14 14. Opel Bechke солаш 95. حالتی балон دو الکتره коробка механик CD плеер пробегаш 311000 километр. این حالتی سالن ماشین
мани ҳолати салони қафои мошин. техасмотер гузаштагӣ 6 моҳ мондагӣ. мотор 1.6 1.1 сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 та газгирӣ сахта 110 та мегардад. нархи мошин 22000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 834 4994. мошин навбати мо Opel Astra. солаш 2002. ин ҳолати балон. ду электро. коробка механик. CD плеер. пробег 180000. Мотораш чина. ин салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин. газаш прасрой. расходаш 10 та газгирӣ сахта 110 та мегардад. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 778 26 29 90 046 26 29. мошин навбати мо Opel Hatchback. солаш 95. мани ҳолати балон. коробка механик. CD плеер. ҳолати салон. пробег 213000 километр. мани салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин. чанд пул мешавад? нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 605. мошин навбати мо Opel Astra G. солаш 99. мани ҳолати балон. чор электро. коробка механик. CD плеер. пробег 244000 километр. ин ҳолати салон. ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишворӣ бензин. расходаш 7 сахта мегардад. чанд пул гуфтаси? нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 880 28 83.